mukandarasi uria ukuthondeka barabara ya kuma Isiolo gukinya mwaka Mondagashi akinyite Mburu ndene ya Igembe North akari na aturi bantu reji nibomerete na mateta jamaingi iguru ria wandiki bwa ngugi. Project yetu totubyo byatumireji ya natho atomerita narere to ekinya kenda imbote yantu betu na faindika nyingi tutate tutirwe. Akari ba bandu Muru na Mburu ndene ya Igembe North baugite ni batitwe ngugiji aria mubunge wa Rutero Rwishikeja Taitumu arikitie gutonyera nikenda komba kubonokia na andu acio barabara ici komba kuthira na barabara ithondekwo uria kwagirite. Twa antu kwa narua no ntubakiriro na kitheto kira kirari na antu betu barabara tangu ya kitheto kira kirari muno kana malalamiko yari sana ni antu kwa ibakweya bandikwa narua bakabutwa ruyu kana ukene tukwarire uyonthe na thainyanya hii Madam Susan uro in charge of human resource tukaria nwe na kinya baba baromerete batwira bakarekebisha mantu ya mishara kinya tukwariria twina mheshimiwa Mithiaru uri MCA wa itura ri na inkumya kinya naria na tuwitikaniria ibu kumya thaibu kwa wenya transport ya witithwa na malori mbere ne tondekana na twetikanirie bro nene ngwe ira itesia skilled labor kana ira ite na utaaluma ama ira itesia kitaalamu tuonto engineer kana mtura uthomerete yo ni abantu bakuno. Na ndi mukandarasi uyu amwe na mubunge wa Igembe North Titus Taitumu ibarikitie gwitikaniria akari na aturi ba Mburu ni bapaterio kwewa kanya kambere kiri wakibwa barabara ejirira ya kinya Igembe North. Tukua bunge bwekirwo tongeria bwenu nikenda buthabona mwakilishi wao wenu ora watumenyetha cia thinere ariko iriau nikenda kinya butha kwi muntu ukureta link kana ukureta mantu kiri administration ya kambere ko iji na hiyo itafanyika ili tuwe tunajua ni kitu gani inaendelea. Murithi wa banki ripotera Meru TV ku maya mirigone ya Igembe Mburu.